Citizenship Amendment Bill की मतंग Chief Minister की Secretary ता लेंगा सिगे Legislature सिंह में पंपांग को तुम खनन नहीं करे Citizenship Amendment Bill यानी दो पंग लोग तुम टोन में Civil Society मंगाना Republic Day boycott होके मसूम हंड्रेड से स्कूल सिंह सेशन हो रहा बसु महिरों सिंह लारिक मसिंग सुनो ले पंग नड्राई STB Manipur Bombing Tabirip Singh Taramok Solo na Poksan Pizre. Housing Wato Oriba Citizenship Amendment Bill Gimatanga Nasi Pung Mapaldi Pung Taramatoi Taramday Fawa, Chief Minister Secretary Lengasige Legislature Singo Mipamo Pangtokuna Pangtok Harry. STB News na Famo Pau Matungina, Chief Minister na Sir Loduna Pangtokiva Mipamaduda Lengasige Deputy Chief Minister Yona, Minister Madi Emiliana Saryaki, Mipamaduna Citizenship Amendment Bill Gi copy. Gazette copy proposed to amendment bill gi closing kanane ke mipamaduna lising masama pal ne putareta Bharat amasung Pakistan haina khaido khibadagi mesi mina thokibaduda yumthangnariba Pakistan Bangladesh amadi Afghanistan da community kaya minority oikiba madugi matung tarakpada minority community singasi dharma amadi rasinti henabana maramoiduna miyot minai thengnaduna lakibana maramoiraga India da sanglakiba Lising masama pal yang kay mga da Bharat ki citizenship khangdok nabagi damakta Bharat ki hanba citizenship act sem ki bamadi ek aduda hairaba lebak sing aduda saiteng panglaba minority sing ngakpi senbi bagi provision de yaw ki dabi matang nakhanake mepamaduna citizenship amendment bill lising ni tarato ki matung ina lising ni taramari ki December tang 13 gi mamangda drama gi khena bana mar morga orpi nebi bamadi orpi gani haina ki badagi Bharat ta sangjapam lokiba Bangladesh ke Hindu Sikh Buddhist Jain Samdi Christian Dharmasapa minority community si aina yadaba migrant singni haina lawroi haba wafam amadi haiba mi sing adu original eki ahum suba clause to paliba nationalization clause ki makhada citizenship Tanaba Yagani Haiba Wafam Singh Kanaki Hari Lising Taramari December Tang Kuntramathoi Matunda Aina Yadaba Bharata Sanglaki Singh Citizenship Amendment Bill Gi Kanaba Pangloi Haiba Madi Haiba Lebak Singh Adu Lapa Minority Orgasu Citizenship Hecta Tanaba Yagadwanate Mago Singh Adu Masak Hangdok Laga State Police na Kudakta Detain Togadoribani Habi Wafam Yauna Home Ministry Official Spokesperson namana state government singi recommendation yawduna karigumba mi amata da bar ki citizenship piba yaroi haina phongdo ki wafam madugi matang na so ngasi mi famaduna kopna khanane ki hari Citizenship Amendment Bill yaning phongdo tuna tongan civil society mangana Republic Day boycott tokre loina na lakli batang kunipal da sing tam lusing basing mi pham kokre hirama sing mari leina ngasi lampela liba UCM office ta tongan ba civil society lof manga haibadi Amuko UCM CCS ke Harikona Madi Lepungi Lusing Single na Pomi Single Unabaduda UCM President Sunin Karamna Pondokibida Haukiba January Tang Nepal that Lok Sabada passed Tokiba Citizenship Amendment Bill say Awangopol and Miamna Yellow Mi Kanjanaba Iho Horiba Masig Mayoktani Past Tokiba Bill Sina Ek Olak Labdi Awangopol Barat Lezeriba Masing Yamjeda Yellow Missing Marakta Tongan Jatika Hapsilaktuna Yellow Missing Bo Mutanaba Honaba Tongni Maramaduna Ngasi Civil Society Mangasina Heng Pangtokadurba Republic Day Tormasi Boycott Tono Pirep Lore Miamna Numeresida Lekai da Torokton Yaning the Kolau Lobu Maruina Withdraw Citizenship Amendment Bill 2016 Amade We condemn Republic Day celebration in Manipur Hypercolausing Lobby Haiki Manamakatana Lakliba January Kunganipal da Infal Hotel Gisangai Holda Pung Taramato Minikuntra Tabada Sing Amadi Tamgi Civil Society Single Sing Mipama Pangtol Lagani Amadi Mipamasi Pangtol Batunda Citizenship Amendment Bill Matang the Miamgi Hena Kan Bakongjang Sangsimang Amnan about Poramamso Semlagan Haiki Mainland India is our missing Yamlaba, Miam Singasina, or Mokta missing Lignatari, Singsida, Tongan Fruit, Mayam Tazalakana, I could get Han and Lazy Yellow Fruits in a Sibu, Manano, get Polishima, Romano Indiana, Tatana Torosina, Madam Maracana, Indiagi, Republic Day celebration, Togudoriba, Toromase, Tangai Padana, Northeast Ki, Miam, Gi Adumlaba, Namtanaba, Billama. Pastor pa gumna maram morakana aikoi Indagi Republic Day celebration na se aikoi Manipur suno ista aikoi aing se koi kotawi habisima aikoi lakthok sari
अमरोमदा अमुकोगी प्रेसिडेंट देवाना हाइकिबदा अवानोपो भारत की मियामना मसा कंजनबी एहुक संगसिलिंगैदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास तौरपासी येलोमुइ सिंबु मुथनबो होनबा भारत लेंगा की थोंगने बिल असि मायokta अखोय अमतो ओइना लेमिनबो मतमोरे हाइकी चारांग नबा बिल अमा से बि हाइबसी मसि तसेंगना नॉर्थ ईस्ट लेरिबा अखोय इंडिजिनस पीपल सिंगना मखोय सिंगि हिंजननबा मोइगी सेफगार्ड पीबी ननबा इंडिया गवर्नमेंट कन्ना तंगरिंगै मरक सिदैसदा मदुगुम मयाम सिंगदु कंसीडर तौबा खन्नबिबगी महुत्ता असिगुमबा सीएबी ओइना तौरपसी कोइगी सिगुमबा इंडिजिनस पीपल सिंगि मुथननबा अदुगुमबा बिल खंगनी मदुगुमबा थोंग खंगनेना अखोयना लौजै ngasi paumisi onobatuda CCSK president Jitendra Ningomba Harikon gi president L Ratanamadi Lipun gi vice president S Rajen Susukaki Handak segi school singi session horbasu mahirui singna larik masing suna leiba fangnadre Borok secondary education Manipur gi maikai dagidi sayolamagi matungdagi soidanamake kaithalo larik sing pangalagni haina sadaba thamlakli Bosem gi chairman TS Kiran Kumar na Wafam masing matangda ISTV News ta phongdorokpada hauji phawgi oina mamang sahida namkiba larik sing kaithal da thadokre handak sahidagi anoba syllabus oina class 1 dagi 9 phawgi mathematics amadi class 6 dagi 8 phawgi science number losilakle anoba syllabus asi NCERT na haugi basegi November da pirakpana maram moirega namnaba honabada matam thintarakpani larik ani asi multicolor oiba maramna Manipur da nampham farm matik sana phangdabadi awabasu mayoknari hauji namleba larik sing asi binding stage to leire kharthuna losinana ba board ke official sengna namleba farm singna numit kuning setuning sile anoba syllabus ta karam ba larik silakada bano haiba khangba ngamdabna hanadagi chanarakpa larik singsu revise tawa madi arana hui semdok padasu matam thengna lorokpana maramoiraga handak sehi anoba larik namba loidabani haina phondrok lei class 9 ga 10 ga larik already market loina mag yaugre moi nganna nami so karimta ahong malai tabnina ahong malai ba larik akoi gi except for NCERT gi dagi akoi gi yanaraga lawriba sigi larik khaisi nataba larik khaisi atopa khaisi masidi hanagi larik khaisi market adum hana lerma stock tagi yogi basu mayam basu yaure aduga print tawraga leiriba mayam du binding stage gi naksalaga loina mag lai aduna si handak angka ga science ka kitang thinda gi basi ngasai gi chauna ahongba lakpa khatana tana ngasai gi NCERT dagi agreement tawnabagi ayaba launa bada matam kitang changiba aduragi printing da ju matam kitang sonda gi bagi ISTV News na larik onpham dukan khara da koina setuna hanglubada larik yoliba myo yamadi leiba lakpa singna penda wafum ka phongdonar le board kis da ayamba 19 dikhar phangdo ayamba di phangdo chamane udah am busur ati su sapir ko jum khangnya ayamba di 90% di phangde ai tai 19 ni dum lai do 1 to 8 dum law ge ha do ka why ai tai 1 to 8 ana mana phang 19 di phang adu hoji class 1 dagi na 8 phau gi da hoji math science ani hongdur ni hoji hoji likes number ho process te ho ready tare adu masi puthokadra puthoi de khangde kam kam puthokadra khangde hoji lai portion di likes adu ki matik son puthokane je kya baudi February middle baudi last baudi puthokadung mande class 1 dai na class 8 phau se sima me sima sinne adin hoji phau phongdri aduga 6 tegina kanu bida 6 tegina class 8 phau sum science sum sinne haiba aduga like ayamana thadokte ibne ado hojik je kaino mes ka akoi gi hindi ga de phangdri ba atai like ayam ba kai de loi phange ajabe adu kayam dukan kayam chaka phangge ta dukan si dum si paring dukan manga thu tare ni phan se chapra dum phange dum लारिक फंगदबना मरम ओरगा हौजिक सेशन हरबा स्कूल सिंगदा मतौ करमना ngang singda लारिक takpi rebagi habigi matangda स्कूल gi oja sing wafam ga fangdonok le बोर्ड अखोगी लाइक से टेक्स्ट बुक से मैम जी फंगहनदबजे मरुइना साइंस का मैथमेटिक्स का जी फंगद्रे आंगांसिंगिदी यामना मरुइबा सब्जेक्ट नेना लवि अदु अखोइना स्कूल की अथॉरिटी की साइड तगी स्कूल मैनेजमेंट की साइड तगी दी अखोइना आंगांसिंग जी मतम मांगहनबदी यादबनिना याना ना बा अखोगी सब्जेक्ट खुदिंग की फाउंडेशन ओइबा अदुगुंबा कनोसिंग द फंगद्रिबाउसी
खरा फजन लम चुमना ताकपियु हादन ओजाजिंग द माइ तौरगा मैनेजमेंट जी मथंग तौरी अदुना कोइदि लाइसेंब माइ कोंगी ओइनदि कोइ यामना लाइरिक्सी सोम इम्फाल इसकी लमलोंदगी हाइदबसिददि कोइ यारिंगे नुमिन मसिंगसी यामना तमननबगी थौरांगसी तौजबनि अदुबु सुमाइना नुमित यामना मसिंग लौरगसु अखोइना कैनोसी टेक्स्ट बुक फंगद्रगदी आंगांसिंदा याम अवाबा मा मायोंगनाय ओजासिंग सु मायोंगनाय मरमदुना हारिबो फंगद्रिबो टेक्स्ट बुक सिंगसी बोर्ड की सेक्रेटरीना अथुबा मतमदा छात्र खुनाई गिदमत खनबिरगा तुंगी जाति की युम्बिरेंग गिदमत खनबिरगा फंगनबियु हाइबो वाफमसी लाइसेंब माइकोल की मैनेजिंग कमिटी की तरफ तगी अनानाइज की थोंगा निसिंजे Citizenship Amendment Bill asi Rajya Sabha da puto holo harabdi miyam gi akan bi ihok tangai phadi haina CPI State Secretary L Sotin Kumar ngasi Kongpal mutum lekai da leba community holo pangtho miyam gi mifam da haikre man makata na haikibada Rajya Sabha da bill asi pass tawno torpo matam da BJP na taba atopa political parties sina mighty big na haike BJP ki leyakna Citizenship Amendment Bill ase Rajya Sabha da pass ko holo haibada arbadi miyam thonga leina akan ba yo kaya ama koi tangai fade lakadori ba Rajya Sabha da kari Citizenship Amendment Bill se masi puthor patar basu maru oina Rajya Sabha member chani gi fu manga gi manungda akhoi gi sit chamaga ni fu ga ni thoina sit chamaga ni fu ni thoina akhoi gi Citizenship Amendment Bill gi mayok ta soidana vote pirakani Amaramda All Manipur Bar Association Samsung High Court Bar Association members sing sulam namasida Citizenship Amendment Bill sanahanbi yaroi haina Sera Court mamangda wangang da bawakan mifam sangsin kre Citizenship Amendment Bill ase Manipur masung Manipur miyamna sanaba yaroi State ki yellow missing identity masung right mangan ba yaroi habin sing wahi kya iba placard sing wakan mifam aduda sujinaki wakan mifam aduda ambagi President Ais Chandrit Sharma General Secretary Harendro High Court Bar Association President P. Hari Chorons amasung General Secretary Ais Manjit Yongna Association member kya nasabaki. Puyamai thakibu yaning daba phongdok tuna Black Day haina palan tokre sahi kudingi lep tana pangtokpa Black Day gi thorom andak sahi oina nepumataruk suba Black Day gi thorom thangwiban hizam dewan laikai da leiba Alpha VCI Memorial School da pangtokhi International Observation Committee on Puyamai Thaba Kanglai Park Ikop na sinra pangthokiba tormadugi hawdokpagi mangoinena machuter ki phiral tangkhai singtakhi amadi mairoi singna black bass thetki ngasi ki tormadu da SCERT ki Joint Secretary Jim Thinguzam Iko ki Chairman RB meeting su sargaki Iko ki Convener Marang Thames Naukhomba miteina Waksingi Kolumdoni Panba numit asida Kanglagi Utra Sanglil mamangda Manipur gi mafum kyadagi khomlakpa aiba lairik sing mai thaduna manganki numit adubu Manipur miyamna amama numit haina lawi handak segi oina sani marfudra suba puyamai thakibagi ningsing komlun Thobal district ki khangabokta pangthokani tarmasing mangoinena Black Day observation haiduna sei kudingi pangthokton lakpi sarwam oina ngasi gi tarmasi pangthokani haike Kiba puya sing ado amu hanjana dong ta tungi damak da yumbira orko da mahiro singda asumba puya mai thakiba ase masya khoi ningam daba ma dipen daba amu bo nimitni masi amam bo nimitni haina khallaga sigumba black beige thepa amu bo se thepa gi thormasi pangthok chabani masigi pandamdi aikhogi mangkhraba ningthok panghi ba sana tak ta mangkhraba dumba puya kya sing ado mahiro kayana tungi mironda amu hanna mikap thokna bi damakta Tijandana Komjandana Puyasing Adubu Amu Hingalana Bagi Anu Pandamda Sidagina Lali Bacha Kungatere Pangtok Sagani Pangtok Sagadori Basida Hauji Skun Yankagani Torom Koing Sidi Horaga Kogi Black Bay State Passe Pangtokre Kerala ke Ernakulam de Sathriba National Ball Badminton Championship ta Manipur boys team na Gawabo Kuntrama Kunmari Kuntrama Kolum de Mighty Piduna first round Chankre Hauji Makata Pau Cameron Acting at 10 Brematang The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area,
football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Metro. Pangbiragani ima diary da milking machines khutna sangom sumbagi awaba leiraroidaba yamna luna nana amadi hygienic oiba mawongda sangom sumba yaragadaba milking machines ukhayamde dum sanmari manga sidum sumbang ngami kawaga sangom hidokani hayu wafam leitira sida sangom sumbasina easy thoi haise ko adum oide hari jangna dum jangna dum thoi 2019 na lakpada supnagi lising aniga taramapan piraga adumgi apamba hero Metro H natraga hero duet ama pung anigi manungda lawiba yagani pleasure Metro H amadi duet da lupa lising ahum cash discount su pizari hurry offer valid till 31st January 2019 for more details please visit authorized dealer Eastern Hero Chingmirong and Eastern Hero Sangai Pro opposite Iskon Temple. Notice the Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makada Financial Institute amo in sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission ki makada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna punna branch tara hum doyang dukjare miyamna financial facilities sing lobi na bading sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. W Square Bold Alcohol-Free Perfume, 445 rupees only. Now in 10 fragrant variants. W Square, why wait? Break matung da taramok sini makara pausing. Haukiba Janretang Taraterki Numidang da Kongpal Kongkam Lekana Leba Sacred Heart Higher Secondary School da Second Sing na Nomai Kapsalam Tombo Coordinating Body Kurayamadi Pioneers Hat Glove Correct Institute Rona Yanin of Fundrole Loop Aniki Tongan Tongan Bachero Sing that Tongadu Mui Kunai Senator Batam Tibelisani Sanabi Amagumna Mahiloi Sang Lanai Lang Sang Mitin Momafam Kayada Bom Langsin Manatroga Nomai Kapsin Gitabak Tong Kayasina Kanabakari Propagam Hari National Highway Singda Wet Breeze Thambayarui Hana Senate District Drivers Welfare Union ki President di Lokhana Paumisina Pungdokre Ngasi Awang Biosida Paumisinga Unaba Amada Mana Makata na Haikibada Wet Breeze Sarga Divers Singgi Paisa Kongat Laga Maduna Divers Singi Kanaba Tori Haga Ribra Singi Mapam Gada Divers Singi Awabu Kudong Tipunamak Tengana Bugitamuta Senate District Drivers Welfare Lady Hitona Tonima Tobu Yarway Divers Welfare Association Nasu Hill Area da Boycott Torgani Hari Masa Masu Sing Ladi Sutamnaba Divers Sing One Honazaba Divers Sing Purika the Yoba Paisa Pona Lut Toge Kanba Kudak the Lekodabane Divers Sing the Makta Senate District Drivers Union na Lengno Lady in Paldima Pulabigi Semaida Wet Breeze Ama Sanaba Tori Basisu Sabayaro Hari. Okay, Drum Mayam Gidam Ware Aduna Ashi Wet Bridge Tambayade have do acquisition of the district drivers for union. I judging it. Aduga Hujiko Amuga, Segmai with Bridge Amatamja and Akui Pautari. Aduna Manipur, which is Segmaida Tamja do Tambashuya Yade Tamaloi. Aduga Hujik Dimaporte Infali Ovose, Akui Drumayamse or Grabra. No interest Labnina, Numi of Marichange. Aduna Akui driver Quida by Shaka Kauda Lebujo. Loina Mantua do now quiz, Ashumana, wait bridge ama shake my day already. A quiz Charahina Lebatare. I do not wait bridge, have a shake my day, should tam tambayade, Amaga, Jeribam tambayade. More town di Indo-Myanmar border da Hayang Republic de Gimawin na Nepom de Siba some rifles na patrolling satuna ngaksen with tabak kangat kre. Border pillar number Homudra Mapaligi Marpugi Markta Ngaksen with Tabak Hena Kankat Pugaluna Indo-Myanmar Friendship Gate number 2 da Nampalong Ketel da Satok Sangsin to Musing Masagi Saktak se Yaw Rahina Sektoki Myanmar Digi Pusilopa Polong Kaya Hanadigi Hena Sektogi Mong Kankat Kre Amaram the More Police More Commando Madia Sam Rifles Kapun Batimna Garanumidang More Town Mapam Sing the Su patrolling Setuna Section Torang Kankat K.
अमरदा हेंग पांथोखदरबा रिपब्लिक डे तौरंग मरी लेना मणिपुर पुलिस ने सेक्शन थरौ लौखटपगी खोंगथांग अमा ओइना ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एडिशनल एसपी ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट पुलिस सीडीओ कमांडो अमदी नुपी पुलिस यावना हप्ता गोलापति अमदी केआर लैंडगी अकोइबदा थिबुमगी थबक चथखरे सराकना नुपा 769 अमदी नुपी 342 कौथोक्तुना वेरिफिकेशन चथरब तुंगदा मसागी सेक्ताक्सी यावदबा नुपा होमपु यावना नुपी निपान मखाताना वाहंग पाउंग चथनबा पोरंपा पुलिस स्टेशन सिनखरे इम्फाल वेस्ट कमांडो की कांगबो अमना ngasi वेंगबम लेकाय होटल वेगो जी पार्किंग अमदी महारानी थोंगे अकोइबदा पाक सना थिबुमगी थबक चथखरे एडिशनल एसपी ऑपरेशन टीएस कृष्ण तोंबिगी मियंग मखादा सथकिबा कॉम्बिंग ऑपरेशंस अतुदा पुन्ना मियोय संवा 15 मममता ओइना वेरिफिकेशन सथकि तुंगदा मसागी सक्ताक से छुना पुथोकपा ngamdaba मियोय कुनगा मरी लौखतुना मखाताबा वांग पाउंग तौनबगी दमगदा सिटी पुलिस स्टेशन दा खुसिनखरे AICC की प्रेसिडेंट की लिसिंग मखादा केंद्र खुदिंगमक्ता कांग्रेस की मपांगल कांखत हननबगी पानमदा युमथोंग खुदिंगदा सथगदबा डोर टू डोर कैंपेन्स जन संपर्क अभियान ngasi खेत्रीगांव ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधु खेत्रीगांव के अबा ग्राउंड लेबा ऑफिस ता पांगथोखरे तरमदुदा हानगी एमएलए मोहम्मद अमीन शाह हानगी एमएलए टीएस नंदकिशोर हाना आईएएस ऑफिसर वरंबा एआर खान यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमीर हुसैन यावना मियो क्याना सुरखी वांगांग की बसिंग फोंदोनखिबदा कैंपेन असिदा अंगमंगम सेल हापतुना कांग्रेस पार्टी मपांगल कंकनबा होनबियु हाइबो वफमसिंग फोंदोनखि एआर खाना हंद पांथोखदुरबा लोकसभा मिखलदा कांग्रेस पु माइ पांदुना बीजेपी के लेंगा मुथलसि हाइखि गवर्नमेंट की थबक तौरिबा सी हिंगनब लंबिनी खनबगी महुत्ता मियाम की थबक तौबनी हाइना खनरबदी लमदमसी हेना साखोरपा ngमगनि हाइना यास्कुल केंद्र एमएलए टी सेट्रबर्टना यूथ एथलेटिक्स स्टार यूनियन की कुंट्रा तरुक सुबा मपोक नुमित की थरमना फोंदोखरे तरमदुदा YASU की प्रेसिडेंट एल इबोहन बी खुमनचान सिवमियो क्याना सुरखी तरंग मरि लेना से सी SSLC एग्जाम दा यास्कुल केंद्र की मनुंदगी पोजीशन लोड करब महिरो सिबु ओके तरमदुदा सेट्रबर्टन मखा ताकिबदा लेकाय लेकाय लेबा क्लब सिंगना तौरिबा थबक सिंग असि यामना सिंथानिंगै ओय क्लब सिंगना लौरिबा थौदांग सिंग असिना लेकायदा फबो महिरोय क्या पुथोक्तुना लेंगा के सोबो फम पाइबा मियोय क्या यहन ngami महिरोय सिंगनासु लेंगा के थबक तौबा असि तोलो फंगनबा खकिनी खनबगी महुत्ता लेबा असि मांगना संगसिनबा थौदांग लौबनी हाइना खनबा तंगाय फदे हाइखि एडमिनिस्ट्रेशन की थौदांग पुरीबा अचौब अचौब ऑफिसरसिंगसिदा अखोई मियोइसे यामना हंदरबा हाइतारे डॉक्टर इंजीनियर तंब फते हाइबा नतनी यामना फै लेबाक के एडमिनिस्ट्रेशन दे यावनबा सिविल सर्विस के एग्जाम द खैदे कोई ट्राई तौनिंगे चुमना अखोई लाइक तमम थोई हाइना तंब नतम अखोई हिंगनबगी दमकता खबर अमा तौरगा यारे एन लेबसिना तब अखोई हिंगलिसिगी तुंग लाकदब मिरोंदा करिगुमा खुदोन खल तममगे हाइवे वाखंदा कोई सेंक्शन नि दव मतम ओना वफमसिनी आई नाखंदगी थमजनिंगी बिसि कुंट्रांजो सुबह सीआरपीएफ लोकताक बटालियन सिनुरंगा सी सोरसामपुर डिस्ट्रिक्ट के हैंगलैब सब डिवीजन के मनुंग चनबा लमदान गवर्नमेंट जेबी स्कूल साबा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ngasi DIGP इम्फाल रेंज ओरंबा ब्रिगेडियर SK शर्मा खुसिनखरे तरमदुदा कुंट्रांजो सुबह बटालियन लोकताक के कमांडिंग ऑफिसर नरेंद्र सिंह लेमिताक विलेज एरिया एसोसिएशन के चीफ एल हाउकिफ कुकी लमदान विलेज के चीफ सोंखोमंग हाउकिफ लमदान गवर्नमेंट जेबी स्कूल के हेडमास्टर सलाम श्याम कुमार सुसुरगा की DIGP इम्फाल रेंज ओरंबा ब्रिगेडियर SK शर्मा मियांग याइफनबा CRPF ना थबक थरों क्या लेपतना पाखलक लेमदि मखाताना सुपाखत केगने हाइके and this is also part of a Swachh Bharat campaign. So CRPF is also targeting young children to guide them for various employment opportunity. And I also strongly believe that the great people, a great intellectual were produced by the small school like Lamdan Kuki Government School. Loisala Pudamur boxing Amukan Visri. Citizenship Amendment Bill की मतंग Chief Minister की Secretary तलेंगा सिगे Legislature सिंह मिफम पांगतुक तुना कना नहीं निकले Citizenship Amendment Bill जानी न फोंगतुक तुना तुआन तुआन में Civil Society मंगाना Republic Day boycott तोखे मसुंग हने सेगी स्कूल सिंह सेशन होनर बसु महिरोई सिंगा लारिक सिंह तुना ले फोंगतुक
Manipur Power